Kaseng hinyau trap Integrated Territorial Organization hitu hapo kajingilam uba ban karnayo President beruba Kenny Nongrum Sekretari kalai ban jureb ya kesurak na skim PMGSY kabalamang kumba iwe poin san pusau keluar na bentar lai kilomita na 0.6 cha matan someleng hakani kajing jureb kaseng kalala bakani kesurak kabalang sudah pentrai dang hakikat tu kani benai beladap kala rajat haki babuan ki bentah kaseng kalala bru bakadan ru kajing kelong ko napo kesurang nakadaw kajing traitor ti kabalaban wanra ru ya kajing ja basusi. Nina kaliang jong kaseng Hinyu Trip Integrated Territorial Organization mentakas ni kakajing wan jurip kajongi yakani kesurok kabana po 0 point cepo madan so meleng kabla syongdo ka jingtre kabla syongdor sikrul san pusaulak ke kabla pentre da uba sunshine saukume teh hakani kajingwan jurip kajongi ngiyoi ba kalalong kajing mentoy na mentau pai ba ningkong ya ai kublei ya MLA ujongi baula la ban penpoi ya kani kasurong kabala da bun snem menta kila syong hakajing jenjar hakar yai kayeng tingi ai kajing kublei ningkong ya MLA jongi bat kumjuru ko office bakila la ban penpoi ya kani ka surok PMGSY Henry haba kipajba kilayo e kata kajing kemen kaba kilayo e kani kasurok menta ni syem penban ba hakani kajing trei kalong penban kajing trei torti layo iba ni lawan ban inspek akani ka sngi ki bak ndiat beladep ru ni yo iba kadang duna kata kajing do Henry tang suslap malumala kimau ki siap kilami lut sajerong te hakani kajing trei gumnit kalong penban kajing du jingkermen na benta ki pipe nong syong syong ki basyong sakani ke area ba hadin baki ayo ya kajing sup ke batang kendiat por kin sayo mat biang ya kajing jenjar kum baki julong nadu ke ba ningkong te hakani ngikerpat nakaliang jong ko office bakan page bakan jungo ya kani kajing trei kenang ba kinla ban penbaha bat kinla ban trei kat kum baki dei ban trei te na kaliang jongi kaseng nyum syong kali kti ya kani bangin bakan long hakani karukum kajing trei ki dei ban penbaha ki dei ban penbiang bat kum juru na kaliang jong ko office kadei ru ban pek perman bah ba lada kajing trei kalong hakani karukum ya kabil ru ki dei ban kimpat dei ban pelai kat ba kakam kampat yai bet hakani kajing wan jurip kajongi nisyem ngilap ba kadon kijing duna kum hakani ka ya kimuri amsyem ladan ki kamuri hapo ka estimate henry nakaliang jongi kaseng ka kentu ya chief engineer jong ka PWD ba unle AA na benta kum ka ni kamuri bayo kan poi kajing jenjar kajing yo kan poi kajing mensau yo upaj ba namar kumbang ilayo i menta ka lak sedang bantua ka ka lak sedang banbam tebat kumu ya kani ka surok ru ni layo i ba kemden ki mau ki ba biang ban tap henry la suai direct dau silkut na jerong te kam kani ki jing trei kalong sisa ka ba smukhia solution na banta ka bangi la lam tengi kerpat ba kinle bah liang ka jongi ni la pha ya ka city siapa chief engineer yang ka PWD bo unle ya ka aka ka ba don kam bat ni la pha ru ka city ya ki bor ki ba halor bat kumjuru ba kani ka jingyo ya kani ka surong kanlong ka jingkemen bat ka jingmentoy na bantau paj ba ka batang sipor henry ba kanlong ka ban ne bat ka ban suk na banta paj ba